Urmatlı Kırgız'ın Borboru'nun Bişkek şahrının meri, Bişkek şahrının deputatları biraz bir hayırlı kılıp koyuldu dep çeştik. Komşuluktan bir de vakittan beri Yüzlü magistral göçesi Cahil namını alıp koygan çeçimlerdi biz daima koldop komşulukta jakşı oydalak. Jakın aralardan beri göçenin atını özgörtü jönünde çeçimleri kabul alınıptır. Oşoğa biz bu çeçimler menen köp çeçimlerde uğada lekpes, oşo bolgon jatıptır dep uğatabız. Oşol çeçim bizin oyubuzça toora emes çeçim bolup kalgan. Murunku çeçimler toora dep esептейбиz. Şu Cahil namın Yüzne magistralda kалтырып koyunu suranabız. Cahil rayonun komşuluğundan, Cahil komundan, emi Cahil atanın kılıp ketken Kırgızga emgegi al kişi үйde algan jok. Kansarayda salgan jok. Kırgızga kалтырып ketken buna Kırgızdın jerin bарын boşotup Kırgızdın uruların bарын göçürüp kelgen. Kırgızdın uruların bарын hiç kim bölbey. Sarbagışım, sayagım dep bit Kırgız elinin bарын özünün uruların jetekçilerin bарын özünün koluna alıp barına jakşı mamile kılıp bari aralaşıp usul vakitler bari aralaşıp yaşap atışat birbirine bir ters mamile emes bardığı. Uluttu tüzüğünün jeri bolmasa ulut özü tüzüğünün kıyılı bolat. Şu жердин bарын boşotup bit Kırgız ulutlarının urularının bar başçıları menen jakşı mamilede bolup uşul waka çeyin çүйөрөндө жашап атканын Жайылдын кошкон салымы өзүнчө чоң болуш керек. Тарых өзү барын, карт тарых барын билет. 300 жылдык юбилейин, дагы бирдеме юбилейлерин өткөрдүк. Биз мына Жайыл районунда бир эмес эки эстелик коюлду. Кече 30 жыл болду. Жайыл районун намы алып жүрдү. Дагы бир иш-чараларды өткөрүп койдук. Жайыл жөнүндө бардык мектептерде тарыхый сабактар өтүп атат. Эми бул тарыхчылар да кийинки убактарда жакшы изилдеп табышабыз деп изилдөөлөр жүрүп аткан болуш керек жаңы көз караш менен. Анан ошо көчөнүн атын мурунку наамы менен өзүңөр чыгарган мурунку наамы менен калтырып койгонду биз суранабыз. Жайылдын коомчулугу барыңарга мына улуу корозо күндөрүндө бардык Кыргыз элине жакшылык тилеп, Кыргыз мамлекетине, Кыргыз жетекчилерине ийгилик каалап, бардыңарга жакшылык каалап, Алла таалам барыңарды ыйман ырыскы тынччылык берсин. Амин.